गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ आङो बरायग्रोनानै लाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों दिनैहाय प्रमद बर'आ गासैबो इडुकेशन सेक्टरखौहाय गोख्रों खालामनो थाखाय बिथाङा गोदोनिफ्रायनो सोमावसारबोदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो डक्टर रनुश पेगु जे जोंनि आसामनि इडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासं। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दिनै बबे स्कुलाव फराया डक्टर रनुश पेगुआ दिनैहाय सासे टिचार जानो बा सासे फोरोंगिरि जानो थाखायहाय दिनै टेट पास जाब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बिथाङा बुंबाय। बियो 100% गोरोन्थि होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला सासे टिचार एलिजिबिलिटि जानो थाखाय टिचाराव एप्लाइ खालामनो थाखाय टेटआव एप्लाइ खालामनो थाखाय अलरेडि DLED BEd कर्स खालामखाबाय। बे सानसे जुदि 3 घन्टानि एग्जामिनेसन होनानै सासे बे एलिजिबिलिटि जायोब्ला बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव। बियो साख्रिनि थाखाय मोनसे इन्टारभिउसो। नाथाय दिनै डक्टर रानुश पेगुआ दिनै भुल, बिथांमोना 100% फेल। बिनि थाखायनो दिनै गावसिनि जे गोरोन्थिफोरखौहाय दोनखोमानो थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय बेबायदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि। मानो होनोब्ला बिथांमोनहा दिनैहाय गावसिनि गोरोन्थिफोरखौ दोनखुमानो थाखाय प्रमद बर' बिथांमोनहा गावसिनि माबाखौ दोनखुमानो थाखाय बेबायदि बुंनो दिनै गासैबो दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंजोबाब्ला माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय। नाथाय दिनै बर' बिजोंनि गासैबो दिनैहाय डिपार्टमेन्टआ दिनैहाय गोदोनानै दङ आरो गासैबो दहंस जानानै दङ। बेफोरखौहाय दिनैहाय बिथाङा मोनसे सोदांनांगौ खामानिया बिथांनिनो। नाथाय बिथांनि सिगाङावनो चिफ मिनिस्टारब्लाबो दिनैहाय ST नि हाखौ सेख'नानै लानाय आरो सासे इडुकेशन मिनिस्टारा बिथांनि सिगाङावनो गासै माबाफोरखौहाय दिनै बुंनाय जोङो बेखौ नुनो मोनदों। बियो जोबोद गोरोन्थि होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर दिनैहाय बे साख्रिनि थाखाय मोनसे इन्टारभिउ बा मोनसे एग्जामिनेसन लिरनायसो बे टेटआ। नाथाय दिनै उल्था बिथाङा साख्रियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय होननानै बेबायदि बुंनाय बाथ्राया आङो 100% मोनो। डक्टर रनुश पेगু एडुकेशन मिनिस्टार কি ভাবি পেলাই এইটো কৈছোঁ মই বহুত আচৰিত লাগিছে। কোনটো স্কুলত পঢ়ি পেলাই এইটো কৈছে, কি সাবজেক্টত লৈ পেলাই এই PhD কৰিছোঁ, মই আচৰিত লাগিছে। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा खोनासं मा बुंनो हास्थायदों। পাছ কৰিলে চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰে, প্ৰভাইডেড তেওঁৰ প্ৰাথমিকত হ'লে তেওঁৰ DLEDও লাগিব, মাধ্যমিকৰ হ'লে তেখেতৰ BEd ডিগ্ৰীটো তেখেতক লাগিব। গতিকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা সামগ্ৰিকভাৱে অসমত আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কোৰ্ট কাছাৰীৰ মোকদ্দমা এইখিনি এৰাই চলি পেলাই নিযুক্তিটোক আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। শেহতীয়াভাৱে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিহেতু এইটো এটা ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট, গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে পৃথককৈ টেট অনুষ্ঠিত কৰা তাৰো এক সিদ্ধান্ত হৈছে। সময় সুযোগ এটা চাই নিশ্চিতভাৱে কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত সংস্থাই এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে সময় লাগিব কিছু, আৰু লগে লগে বহুখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নো আমি কৰিব লাগিব। কলেজখনৰ নিজস্ব প্ৰয়াস এটাও লাগিব, আৰু সেই প্ৰয়াসখিনি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি এখন এটা ৰাতিৰ ভিতৰত কৰি দিয়া নহয়, এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আৰম্ভণি হৈছে। এখন চুক্তি আছে, গতিকে সেই চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিৰ 6.3 নং দফা 6.3 নং দফা অনুযায়ী এই প্ৰাদেশিকীকৰণখিনি বিবেচনা কৰা হ'ব। কিন্তু প্ৰাদেশিকীকৰণ বিবেচনা কৰিবলৈ যাওঁতে তাত নিৰ্দিষ্ট চৰ্তটো কণ্ডিশ্যন এপ্লিকেশ্যনটো হ'বই। বাকী অসমত 2017 চনৰ আইনৰ অধীনত আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল, আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে আমাক যিমান বিদ্যালয় লাগে তাতকৈ বহুত বেছি বিদ্যালয় আমাৰ আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত 2017 চনৰ আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত থকা যদি কোনো বিদ্যালয় আছে তাৰতো প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব।
যদি টাউটাৰ বাহিৰত ভিতৰত থকা কোনো বিদ্যালয় নাই, যিসমূহ বিদ্যালয় নাই সেইবিলাকৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ কথাটো এতিয়া অহা নাই।